Seni naras turang kekelengan Tuhan Yesus. Meriah kelukurta bancika kita jumpa ibas acara pepalem pusuh. Ibas channel YouTube YKB Bahasa Karo. Supe si begiken kata di bata, mari si pindu gegeh. Man Tuhan arah totota, ertoto kita. Tuhan Bapa kami ibas surga, ngatakan bujur kami man bandu ibas suari endah. Sebab diberikan kam kesempatan banci kami jumpa ibas acara pepalem pusuh. Tuhan mari ngerana kam, turi kendagi kai sura-surandu. Segelah iyang ka ierti kami, kaikin atindu ilakokan kami ibas geluh kami. Kesah si badia, si pengasuh kami guna ngalokan katandu. Bujur Bapa, bagendam toto ras pingko-pingko kami, sebab reh kami mindo penampat ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Seni naras turang kata di bata si jadi palas renungan man banta wari edap. Ibuat ibas renungan wasiat si ertemakan naksikan pengalaman. Repalaskan kata di bata, ulangan bindu 4 menaken ayat sada se-10:4. Jenas jadi palas perenungan emekap ayat siwah nina bagenda kata Tuhan. Tetapkanlah ibas ukurdu, maka kidekah kam geluh, la kam lupa kejadian si enggo idahdu, alu matandu cine. Turikanlah man anak-anakdu ras kempundu. Perpulungan Tuhan Yesus, manusia ibre di bata kepentaran ras akal sehat. Akal sehat empengasup manusia, nuat sada keputusan, alu rasional. Masalahna, perkuah ati di bata lai pergunakan manusia, segelah banci ersikap rasional. Erdandankan sifatna objektif, rasionalisme rusur empersilahang, pengalaman si bersifat subjektif. Anem bagi kia, kata di bata ngerana karena si deban. Israel harus geluh seutuhna. Paksa bengket kubas negeri simbaru. Alu gaya raspola kegelukan simbaru. Pengalaman ibas penemani Tuhan. Kidekah bangsa Israel erdalan igurun pasir. Jadi asam segelah bangsa enda tetap setia. Kesetiaan mandi bata sirbahanca turah kepentaran. Ras akal sehat ibas ngaturkan pemerintahan ibas negeri simbaru. Alu bagedungna kepentaran ras akal sehat banci iidah bangsa si deban silid isekelewet bangsa eda. Ibas paksa eme bangsa Israel enggo naksikan pengalaman bangsa enda ras nibata. Sirbahanca bangsa enda jadi bangsa simbelin bagi si gundari eda. Pendilo man setiap kala Kristen eme segelah lid kepribadian si utuh. Simpesirang antara rasio ras pengalaman. Terbentukna kebijaksanaan tapi kepentaran ras akal sehat. Meluah entapi hasil keutuhan rasio ras pengalaman. Sesekala si pribadi utuh bas rasio ras pengalaman. Banci teridah maka la ia mengunggulkan rasio. Tapi pengalaman iabaikanna
entah pe sebaliknya. Ia tetap mengunggulkan duana. Erdandankan rasio ras pengalaman emekap perkuah ati di bata. Saksikanlah kemuliaan Tuhan arah rasio ras pengalaman. Bagaim kata di bata mari raduras kita artoto. Ngatakan bujur kami man bandu Bapa. Kam go ngerana man kami. Janah kam go simperkuankan kami. Erpalaskan kebenaran katadu. Mari Bapa, ajari kami. Segelah kami pe selaku anak-anak du. Banci naksikan pengalaman kini teken kegeluhan kami. Erpalaskan kasih ialami bangsa Israel. Janah kesaksian kami jadi kemuliaan nangdangi Tuhan. Bujur Bapa, endam toto kami, alukan kami, arah Yesus reh kami erpengendes. Amin. Bagaim kata di bata si sekman banta wari enda, ula kita lupa guna nge-like, subscribe, rasi bagikan pe manta-manta si deman. Alu bagi kita nggo ikut muat bagin, nehken pelayanan ibas pembarkan berita si meriah, raduras YKB. Tuhan masuk-masuk. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.